Жақта Honda Fit сұрап көрөлү. Россия темір номерінде. 150 мотор коробка кандай? Жасаш керек пе? Жасаш керек дейтін. Ачык эле айтып атат элер. Атак бір өзі бирок баасын в принципе жакшы айтып атат. Колго терин канча деп коелу? 300 миң, а? 300 миңге мына берип берем деди. Ассаламу алейкум, Машина Кейджи каналынын көрүүчүлөрү жана жазылуучулары, кутман кечиңиздер менен. Ош шаарында Жапалакуноо базарынан 4 август 2024 жылга карата алгачкы видеобузду сиздерге тартууламакчыбыз. Ушул видеобузда жол четиндеги унаалар жана жаңы ачылган сектордагы унааларды көрсөтүп, маалымат берип, кандай абалда, канча сом экенин тартуулап көрсөтө кетебиз. Чогуу биргеликте көрүңүздөр. Ар бир моментти түрдүрбөй, үздүрбөстөн издеп аткан унаңыздарды таап алышыңыздар ыктымал. Могул жерде Honda Fit турат. Россия темир номеринде 2004 13 460 миң сом. Түзүлөрүндө повторитель поворота бар, видео регистратор чакан. Ушундай бар экен. Бир аймактуу климат, рестайлинг стоптор, парктроник датчиктери, стоп, дублирующий стопу дагы бар. Күн аябай ысык болууда. Ошого мындай кеч эле келип тартканга мындай бир аз шарттар түзүлүп атат. Азыр кечки саат 6 болуп калды. Мүмкүн болсо ушул видеолорубуз, тартылган видеолорубузду ушул интернетке тезирээк жүктөп, сиздерге маалымат берген аракет жасайбыз. Бир аз өзгөрүүлөр бармы? Байкаганыңыздардай, жолдун эки тарабынан тең ушундай унааларды койгонго уруксат берилген окшойт. Туруп калыптыр. Бул жерде дагы бир Россия темир номеринде уна Ланос 2008 180 миң сом, 1.5 газ бензин 180 миң, 551 жок 554 57 18 57 номеринде ээси. Да бир Ланос ушундай көрсөтүп болду. Бул да 2008 1.5 150 миң сом. Бардыгы унаалардын чекеден тартып берейин десек, маалымат кагазында баасы жазылган эмес. Бизге эң негизги кызыгы бул баасы Тико 1995 механика 100 миң сом. Жүрө берели. Орай ушул 40 градустай болуп атат күндүзү. Бунун баасы жазылып аптыр. Тиколор дагы ушу бөлөк видео чыгарабыз, кудай бурса. Нексиялар менен кошулуп. Көп токтоло бербейли, могу Ford Focus'tu көрсөтөйүн. Универсал 2002 1.4 210 миң сом. Коробка механика. Мерс канча болуп атат экен? 220 деп атабыз, ака түшүп барабыз. 220 миң ABS системасы бар. 1994 мына эсин байланыш номерин көрдүңүздөр. Коробка механика. Комплектацияга көрсөтүп болду. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жаздыгы бар. Алды аркасынан туманниктер. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө жана люк дагы бар. Ушундай. Авантаны сурап көрөлү. Аванта 1 1996 1.5 баасы канча болду? 150 миң кеми бар. Гидравлика электропакет, кондиционер,
бар. Так, бұл жерде Opel Vectra люк бүтін 1993 1.8. Так, басы жазылып аптыр да. Жүререлі. Nexen сұранып отыр. Көрсетіп қоялы. 1.6 180 000 сом дейді. Жөнөкөй екен, а? Комплектация жөнөкөй 2011 558 31 08 92 номерінде есі. Audi жоқ. Бұл қандай болды екен? Mazda Audi. Көрелі. 1986 қимылдатқышын көлемі 2 куб 140 000 сом 501 504 833 номерінде. Mitsubishi екен. Mitsubishi шунды Lancer bu. Galant екен. Mitsubishi Galant. Toyota Avensis 2. Туманиктер бар, фар омывательдер, Армениан номерінде, сол руль 2006 1.8 600 000 сом. Deo Nubira 2. жылы шығарылған 1.5 120 000 сом. Комплектация жақсы. Bir аймақтық климат, электропакет, электрогүзгүллөр, өзінің оригинал қойылған істерінде. Авеон басы жазылып аптыр. Audi A6-ны сұрайлы. Audi қанша олы одат? 300 000 жылы қанша? 2001 1.8 турбина дейді. Бензинлі? Шындай Audi. Suzuki R-Wagon. Япония. 2002 1.3 170 000 сом 705 94 70 номерінде иесі. Алдынан электро көтөргүчтөр, айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жаздыгы бар, электро күзгүллөр, коробка 5 ступка механика. Шундай Suzuki R-Wagon. Россия темир номерінде. Пулы қанша екен? Жазылып тұрат қағазында. Так, Chevrolet Aveo 2007 1.5 1.5. Қаншада отасыңар? Тақсыр. 300 кем бар. 300 000 кеми бар дейді. Так, жүрелі. Жақта Honda Fit сұрап көрелі. Россия темір номерінде. Fit қанша олы отаткен? 2003 1.5 қимылдатқышын көлемі. Қанша oldu? 350 000. 350 000. Мотор коробка қандай? Начар? Жасаш керек пе? Жасаш керек дейтін. Ачығын айтып отат елер. Атак бір өзі бұрық басын, в принципе, жақсы айтып отат. Біз ағы, құдай бұрса, ең ақырқы жиынтықтаушы видеоларымызда ошол фиттерден көп тұрған жерін қатарын көрсете кетеміз, ошондо салыштырып көресіздер басын. Қолға терін қанша деп қоялы?
300 миң, СС ПТСР барбы? Бар дейді. 300 миңге мына беріп берем деді. Озеки номерінде айтып қояйын. Айтып қойсыздар деп қалбаңыздар. 704 78 52 52. Турабы? Мына 300 миңге беріп берем деді. Так. Бұл мырсты маалымат қағаздағы жоқ екен. Матис 1, Корея. 1998, 180 миң сом. Рейлинг спойлері бар. Бұл жаздың басы жазылғаптыр. Volkswagen Golf 4 универсал басы жазылып тұрады. Екі мың 1.9 дизель. Коробка механика 240 миң сом. Тез арадан бір ғана ақшаға сатылады деп жазылып тұрады. Бұл жақты темадан да байқағаныңыздарда Дыйқан базары деп тағы қоямыз. Өншесі көрдіңіздер. Дыйқандар мында алып сатар тіршілікте қыла тұрған сатушылар емес. Так, Вито 2001 қимылдатқышын көлемі 2.2 турбина, дизель 400 миң сом, коробка механика. Спринтерді да көрсетіп қойылы. Жүргінші ташушы 308 модельде. 1998 қимылдатқышын көлемі 3 куб. 330 миң сом. Шынменен видеозды жиынтықтайыз, урматтуу көрүүчүлөр. Бұл эми алгачкы эле видеоз болду. Ар бир видеозду көрүңүздөр. Бұл видеода таба албай калган унааңыздарды кийинки видеода таап калышыңар ыктымал. YouTube паракчабызга кирип туруп машина кейжи каналынын видеода эми пунктун басып, анан өзүңүзгө жаккан керектүү темада видеолорубузда маалымат алып алсаңыздар дагы болот.